سلام علیکم، شب و باش، دما و خوش به هر دم خوشی و کیف خدا نصیبی و بکه درد و بلا و ایشا و نبینن. برای دلال ایشفجی امی بحثا مرشد کامل شیخ مزن، شیخ زانا پهلوان زمین، شیخ عبیدالله نهری شمزینی بکن. سرهلداناوی و جنگ پهلوانیاوی و حرکتاوی و خباتاوی. شیخ عبیدالله رابود ارد ایران دا دست به حرکه کرد و قوتا کردان لدور باجار ارومیه جوان چونکه بحر وانه ارومیه ده دست وان دابی و خود باش جنگی را پیک آنی همه دست دانی لسر او وگرد باشه بره خدا باجار تبریزه ده باجار دا ودان و عشیر لدور ماکو لبتین و که ارومیه و که ناوی رضایه خلاص بکن دوی ناوی دا برک طایفه جئل نهجوانه پیشکشیا جنرال خازوف جبو پارستنا تخوب روس اوانجی حرکت سپیکر فارسان لدور مراغه برانبریا کردان کرن لی داوود کرد باش ده زورین بلی زیانک مزن گهیشت فارسا باش شیخ عبیدالله هاتا گرتن که بیتا شاندن لباجار استانبول لی دریا قوقاسی را رویا او چو آذربیجانه بلی دیسا هاتا گرتن و سرکومی مکه ها مکرم کرن باشه لیبورن آخواه جو سلطان عبدالحمید خواست که به زمان فارسی هلبستک مزن لسر وی حال خود بیجه هلبست دریجه و فارسیه ام ناخوازن ام بحثاوی بکن داوی حرب روس و ترکان ده سال 1877 میلادی شیخ عبدالله به اشکره خو آماده کرد که تمام پارچه اینمایج کردستان جباندورا ترک و ایران درخه شیخ عبیدالله دماها تموز سال 1908 را رابود شمزین دا جوینک پیشکشی کردان چه کرن ده تاریخ کردان دا مسترین توپلم جوین او بوین مزین توپلانتی مزین جوین او بوین ها جو سلیمانی مزین کرده هاتن جو عماد کو آمدی هاتن جو هورمان هاتن جو بوتان هاتن جو چای ساسون هاتن جو سیرت هاتن جو موشه هاتن جوانه هاتن جو شمزین آبون چاکو جو کردستان ایران هاتن ولی پیشکش جهن دور جی وکی آماسیا و سوازی جی هاتبین آرمانجا شیخ عبیدالله جوینه که عشیر کردان بیک همه آماده بن و جبو سرهلدانه بیک ببین یک و آماده بن جبو سرهلدانه هم دست پیکی دا بی ایران را شر بکن چما یک چکو حکومت ایران ترکمان را شر کرن بو او بو هوا مجولن به حسانی امدکارن حرم کردان جدسی ایران درخن دو حکومت ترکان هنگ ریبری کردان پیشکشی شیخ فهیم جواندن چکو شیخ فهیم خباتکار ترکان بی که چقاس ارمنی که دو کردستان ده هبین تبا بکجن معنی او بو نه شیخ عبیدالله اما شیخ فهیم باشه کسی کل بر حکومت ترک و اینا رابن بوانا شر بکن و وانجی بکجن سه پیک آنینا قوت و ارزاق جه ارد ایران حیثانتره daha کارش خورا خوار نبینه هم دیجیتیا کردان به ارمنیا را کارک مزنه جبو ترکان جلو ما رابون یک جه ارمنیا جبو خو کرن وزیر دربه پشتی که جوین آوان قدیا شیخ عبیدالله رابو دست به سرهلدانه کر و دمک هندک دا دست دانی لسر اورمی و مهاباته و تمام منطقه مکری گرد پشتی که پای زحفیش کردستان ایران خلاص کر رابو دوان جهان دا دائرین رسمی ای فرمی آوا کرن و ریبرین کرد دوان دا جه کرن دوی ناوی دا جمارا لشکر کردان گهیشته 10,000 و جمارا لشکر دجمجی گهیشته 20,000 لیلسر یکیتیا ترک و ایران ترکا عسکر لحوالا ایرانیا ریکر و هر دو قواتان لدور کردان گرتن بله هجابی که مروف چیروک و کلاما لسر لشکر ایرانیا بیجه چونکی جوان پرهاتون کشتن چونکو کردان تماشای سریوان که تمام باجار ارومی و شنو و خوی و میانداب مراغه و مهابات و شاوربران جوان ستندن لیدما که نیزی کی باجار تبریزی بون حکومت شاهنشان رابو خو آویت بخت دولت انگلیز و روسیا اوان هدو دولت بیدین گورن آلی من ابا عبیدالله شیخ عبیدالله و ایرانی
Kurdistan İran'ı tabi jümen bistine. Bir rengi leşkeri her sey velatan ku Rus u Türk u İran'ı çar Ali Kurdan girtin o Şeyh Ubeydullah ve geriya bal çiyaya aseva. Lê xwestina ew ê ew bû ku parçeyên Kurdistanê tema didemek hindik de jê bistîne û Türkan ji bin destê Türkan xelas bikin. Ji ber vî qasî rabû du zilam kivş kirin ji bo pêşkêşiya şoreşgerên Îranê, pêşkêşiya kurê xwî mezin ew dest danîn ser Rewandûz û heta hinek bajarê Iraqê. Pêşkêşiya kurê biçûk Ebdulqadir ew jî dest danîn ser bajarê Musul û Îmadiyê û bi quweta mayî ve berê xudan bajarê Wanê û ku dest danîn li ser. Lê hikûmeta Osmaniyan dizanî gelo ez ê çawa vê herekê bipelêşim ku çawan rêbaran li ber Kurdan bide girtin. Rabû di sala 1807 nihan da Komelek ji Erzurumê, Erzincanê, ji Musilê, ji Diyarbekirê ji Wanê şan li ser rêbarên Kurda ku li dor Hekarê rê li wan bigirin û zivistan jî xedarê ji xwe. Çenda ku di serê sala 1908 miladîn da Şeyh Ubeydullah şan bal serokê eşîrê Kurdistanê ku tev bi hevra serhildanê dijî Türka û İranê bikin. Lê piştî ku ser neketin Abdulkadir Hemza ağa û pêşkêşên dive zivirên herêma Mêrgesorê. Di vê navê de gelek ji pêşkêş û serokên Kurdistanê bi alîkariya Türkan hatin girtin û teslîmî İranê kirin û xwestin ku Şeyh Ubeydullah jî bigirin û bixeniqînin. Eger ji doza xwe venegere wî bigirin û bixeniqînin. Di sala 1881 miladî da Rus û İngilîza alaqe û peywendiyê digel Şeyh Ubeydullah kirin ku ev ê pirsgirêkê çareser bikin. Rus û İngilîza bêbextî li me kirin Şeyh Ubeydullah hanîn baxwe gu em wî bîne em çareser bikin vê pirsgirêkê. Şeyh Ubeydullah rabû berê xuda bajarê Stenbolê û hikûmeta Türkan jî ew wî girtin û bi qasî salekê zindan kirin. Piştî ku keysa xwedî Şeyh Ubeydullah dîsa reviya hate Kurdistanê lê nema ku Şeyh Ubeydullah êdî şer û cengan bike. Di sala 1883 miladî da dîsa Türkan ew bi kulfetê wî ve bi zûn zarokî ve girt nêzîkî 8 kesan bûn û girtin ser komê Medîna minewer kirin. Di sala 1888 miladî da 1888 miladî da Şeyh Ubeydullah vefat kir. Hezar rahmet bibarin li ser ruhê wî amîn û ez jî şükür ji Xweda re çûme Şemzîna û ser qebra kurê wî û ê wî me ziyaret kir. Xweda kire nesîbê me. Li bira bikinayî şoreşa serhildana Şeyh Ubeydullahê Nehrî bikinayî hate qedandin. Xwedê Teala hezar rehmê bibarîne li gora wî û li gora miriyê hazir e teva û me temama bi welatekî azad bi edalet û bi delalî Xweda me şad bike. Amîn. Bi xatirê we.